ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu silapha emzini omkhulu wenkosi enkulu uNyazi leZulu. Amen. Akekho ke owazi lo muzi bantwana bakaNkulunkulu ngaphandle koNyazi. Kuphela ukhulume phakathi kwethu phambi kwethu ukuthi lo mshayeli wesitimela lo ikhanda thina kuphela singene esitimeleni sigibele ngoba sazulutho sobona isitimela la siyakhona la simakhona siyime mafasete sehle kuphela thina sigibele kuphela kodwa ikhanda ubani uyena. Amen. Umuzi bantwana bakaNkulunkulu awaziwa muntu ngoba nibona abantu abaningi bayophika abawazi lithi igama kwabaningi into kaMajiya kuthiwa kunegumbi angena kulo yena yedwa abantu laba bangaboni ukuthi yini le iyaqaka-ke manje ukuthi uma luthunyazi gibelani nina kuphela ngabike nifisa ukwazi gibelani nina kuphela la nibone la sitimela siyokwehla khona uyena othela sengibusele abantu bonke abafela endaweni engazazi eGermany koRussia nasemanzini nasempini zasendulo zoncome zasesandwana ngabalekhala umuntu oyobafuna uyozobalanda labantu bakubo abasekhaya ngokwesintu eyobangenisa ekhaya ngokwesintu. Manje angazi ukuthi lelo gamela likhulume likabani noma seliphikisa lelithi gibela wena kuphela okuphikisa lento kodwa kuyona phezu kweqa ngaphi kwalamazwi engikhuluma ngawo asho yena wathi ngiyawetha lo mzithi usekhala imphefumulo imphefumulo ezwini ngayiletha la wena kuphela uyoza lapho uzofuna abakini ukhonza abakini ukuthi ubenze bonke ubageze eboneni kwabo nakhona konke abakwenza bese kwakuphela wena wenze lokho ozotshelwa abashumayeli bala ukuthi kufuneka wenzeni. Ngiyajabula abantu bakaNkulunkulu ngoba singamaNazaretha sesinenzokana sifikile kodwa manje sifuna ukweqiwa abantu ofuna ngabe batshelwa yithini lomuzi yini ufuna kwenzekeni. Abantu abangakholwa baqhamuka umhlaba wonke labo abantu abaqhamuka koMpumalanga nakoLimpopo bengakholwa bafika sebewa ubani obatshela ukuthi la kusekhaya imphefumulo. Uma ngabe abantu abangasekho befika bethe enganeni yabo hamba usiyele ekhaya imphefumulo kaMashu ukuze sikhona thina osikela khona lo muntu waze ngani lo muzi usekhaya imphefumulo. Uma ngabe lento yakhiwe ezwini yaziwa ukuthi yakwezwini waze ngani atshela ingane yakhe phela ukuthi hamba uye emzini okuthiwa kusekhaya imphefumulo khona ufike usigeze khona wenza ukuthi nokuthi nokuthi kodwa thina singamaNazaretha sikhuluma asiyazi lento siyaphikisa sedlula abantu abangakholwa manje kanti abantu ufuna abatshele ngithini ukuthi ufuna kwenzekeni. Ngithi uNkulunkulu asisize amaNazaretha angathi ngasiza nani kakhulu bashumayeli nabakhokheli abantu ababekwe phambi kwabantu bazame lento ukuyikhuluma kubantwana bakaNkulunkulu bonke ukuthi mabazi ukuthi la lo muzi ushembe ube kumthombo wakhe. Lento esiyenza lapha ehleli besiyenza ngoba sishenta siyenze kodwa manje ngokuba khulu kaShembe uNyazi leZulu nokuhlakani ba nezikho eziwu4 eziyene yedwa njobesho ukuthi akho lutho oludlula kuyena ucamanga kwakhe ukwakha umuzi ukuthi angakho umthombo la kuzogezwa khona abantu abangasekho bethi beze ebuhleni ezwini ngoba kuthiwa ebuhleni kusezwini la kusemthonjeni la kugezwa khona abantu uba sebuhleni sebegezile. Manje abantu ke baphikisa lokhu kodwa laba bantu ke bona abangakholwa abatshelwa lento bazothini uma ngabe manje thina basithola ukuthi sinta sikhambisana nalento akhuluma umuntu esontweni phakathi kwabantu bephelele kukhona abangakholwa athi ayikho le yanto yalapha into yomuntu leya esho phakathi kwabantu labantu oswabadusa ke mntaka kaNkulunkulu batshela ayikho lento yobabuyisa ngani ukuze babuyele kulento
ukuze bazi ukuthi wena wakhe ayikho uzobuyikhulume lento ukhulume kubantu batshele ukuthi wakhe ayikho nje isikhona manje isikhathi abakini sebekushaya bekududula bethu wena uphikisele yanto thina sihleli la endaweni enzima kodwa wena uyayiphikisa le cela uNkulunkulu asisize abantu kaNkulunkulu sazi ukuthi lento ingekashembe akuyona yomuntu amen siyacela uNkulunkulu esihlemazelele ukuthi njoba enze ukuthi sibe la phakathi kwalomzi siluleke abantu ukuthi sina benzeni ngempela mase uyabheka bahamba abantu namhlanje la bahamba kube nzima uthola ukuthi umuntu uhamba egqoke ngomhlophe sibe sazi ukuthi maNazaretha ethina la uNazaretha alingenwe inhlamvu namhlanje maNazaretha ingena inhlamvu efake uNazaretha ingene kuyena yini na akukona ukashembe owethu ukuthi labantu bethu asibasusanga lemkhonto abalenga yona ababulawa ezintini endulo asibagezile ushembisa ukuthi ozani nizobageza la nibakhiphe le umkhonto yabagwaza nibakhiphe izini zezinja nezini zamanqa nezini zamagwababa nezini zenyoka nezini zalesi silwane zengwenya eyabanje mfuleni into yawela yamgwinya athi ngikele susengwe ufika umuntu ongakholwa manje athi uthe umkhulu mina ngathi ngwena umfula ngadliwa ingwenya manje ke ngiyacela ukuthi nicela ukushemba ukuthi angikhiphe esiswini sengwenya into ebesingayazi yonke thina leyo namhlanje kodwa ngonyaka lwezulu oselwakhela umthombo namhlanje sesiyazi ukuthi ufele sicela ukuthi abantu bakithi ushemba sikhiphele bona emanqeni nasemagwabeni nasenjeni naseziswini zengwenya nanku umuzubekile mayibonge Nkosi amen lapha ke lithe igama lomuzi akuphatha inkonzo la kulumuzi uyafakaza ufakaza ngani ngento oyitshelwe ngalomuzi ilokho okwenziwayo kulumuzi ngakho ke umuntu angasukumi uma ekhuluma ukuthi ufuna ukubuza nokwazi ukuthi kwenziwa njani kulumuzi cha lokho kunethuba abashumeli bazokhuluma ukuthi kwenziwa njani uma ulapha noma ucakekile noma nosizi wakho cha khuluma ngosiza sikhuluma ukuthi uma usufikile usizi lakho ufuna ngalezi zinto okukhulunywa ngazo uma usufikile ukuze liphele usizi uzolufuna ngalezi zilwane imbuzo okukhulunywa ngazo okuthiwa ufune ukulethela inkomo ufune ukulethela ulufune ngazo ukuthi ngabe abekho yini kithi abafa bethakatha abafa benukele bexabene ababe kade bephethelene amanzi amnyama nabaphendulwa benziwa otoloshe bafuna ngembuzo benze mabe ngafiki bakhulu sebezofika bakhulu bafuna ngemali abaphuphume iswini kokho wakho nabo kokho abadala abafuna bencane bafuna ngalo mali ukhipha amashumi ubanikelele ucela uNkulunkulu abahlambuli bese befika wena bethi siyabona ushembu sesigezile bafuna ngaleyo nto ukuze baqhamuke kuwe bakhulume kuwe ilokho esenza ngakho ukuthi bavele mayibonge Nkosi ungakhulumeki into engekho mawususukuma futhi ungakhulumi into okungeyona ngoba uzoboshwa ngomhla kuphela afuneki wena khuluma ozosukuma nje manje kuyosukuma umuntu okufika bakulu bebusuku bathi hamba usiyele ekhala emphefumulo ufika ukuthi nozothi ufika ushembe kumina wathi hamba uye ekhala emphefumulo ufika ukuthi yilabo abazosukuma hayi ofuna ukubuza ukuthi ngicela ukubuza ukuthi uma ngikhuphe nje kwenzekani uma ubaba afa kanje kunjani cha sicela ozosukuma kube umuntu othi ubone ubaba noma ugogo noma umkhulu wathi ngiye ekhala emphefumulo yokwenza ukuthi labo bantu abazosukuma socela babe u4 ngapha ehlayisuthini bazobuya basondele ngapha laba abafuna ukuze basondele ngapha babe ndawonye babe u4 bonke mabephela uphinde futhi ngapha kwingudungudu baphinde babe u4 balayine eduze ukuze umuntu osumbomba asekona kuphela lokungena umuntu kanjalo mabe sheshe ukukhuluma bakhulumele ukukhuluma kuphela mombomba usufikile kuwena bese uyanqamuka uhlale endabeni ungahlabelela nje lelo vesi umbomba ongafiki wena kodwa ngoba nizobelimela akukho kuhlabelela ngoba uthe phuma lo ukungena wena ukhuluma lokho okuthunyiwe mayibonge Nkosi amen akukhethi ukuthi bani nakubakhokheli uma ukhona umkhokheli okhona uyozwakala ukuthi asukuma ahlabelele umbombe bese ususa komama bazobendilese ngapha awuse umkhokheli nabashumayeli ngomdlalo abazizugilesa ngapha bona bazobonakala ngani loyo phethe indaba ayithunyiwe uzosukuma ukuthi ahlabelele umfana beselethe umbombo lo kanjalo nomvangeli akukhethile ukuthi bani nkosazane abangakholwa abangayigqokeli ngomhlophe
phela uma uthunyiwe nje inkulumo yakho ithunyiwe kuphela uyakuvunyela ukuthi ukhulume mayibonke inkosi sizogeda lelo thuba-ke kubantwana bankulunkulu kodwa manje asibone umuntu odilesilo sengapha enhlesukini siwathi bakhona bamile nangapha komama babonakale ukuze usheshe bankulunkulu umsebenzi olapha mkhulu kakhulu njengoba nibona kunjena nje siyocela uNkulunkulu waseMtheni wamaNazaretha uba labo uNkulunkulu awubanika amandla inkosi yokusisa amen ngiyakhetha inkosi enkulu yaphezulu amen bana baNkulunkulu lo khulumayo umshumayeli uSibiya kwaNongoma phansi kwaMandlakazi bana zatha ingcwele ngengafika la silethe imbuzi la usizwe emhlanganweni sikongena umhlangano omkhulu kaJulayi ngihamba nabakwaButhelezi tema sifika laba bancwele safe ngafika ngabika laphana ngabika ukuthi silethe imbuzi zathi u7 imbuzi siyiphethe ezasikhama nazo ekhaya kwaButhelezi kwaNongoma masifika laba bancwele ngase ngiyibika lapha sibika wayesethi umshumayeli mangibika la ukuthi khona enye indoda la bengangibika eyayithwele yakhona waButhelezi ukuthi ayayithwele ngenyoka leyasemanzini yathi mase yagcina futhi yathatha namandiya kanwa ngamandiya ngoba inhloso yakho yayifuna ukuthi lezi ngeze abantu ifuna ukuthwala ngazo bancwele ngabi wathi umfundi wathi umshumayeli bekufanele ngabe ngikhulumile la wayesethi abanginika umbhobho ngase ngiyakhuluma ngiyakhuluma ngakho uchaza ngoba ngichaza mase sesambile bancwele sekuthethu khona lapho khona ngithe abangibambise imbuzi bebengilekelele sibambe imbuzi uthi mase uyakhonza omunye uthi mayelele ebusukubona simile sesiyinqwaba lapha futhi sekukhona impunga namakhethi inqwaba la abaButhelezi uthi hlezi inqwaba uthi ngibamba umbhobho ngiyakhuluma ngiyabahlambulukela ngiyayichaza le ndaba le ndoda yayithwele uthi bayahleka labanye lamadoda amanye isacetshwa namhlanje uthi bathi hawu wasiceba nange siceba uthi bayahleka abanye bamhleka lo uthi uthule lo ujabhile lo uyena yena wayenza lokho uthi nange namhlanje sesacetshwa uthi ngithema ngize ngichaza ukuthi khowazi wathatha ngisho namagana ngisho nayi India ngoba enenhloso efuna ukuthwala ngalo uthi zaseqhamuka lezi ngane zabandiya uthi zaqhamuka nazo wabona zaqhamuka uthi base leyahleka leli bandla limile lapho elikhona khona eThempelini banqwele uthi ukuthe khona lapho uthi wabona umfula uvule umfula khona lapha uthi wabona le ndoda iphalaza lenye ukuthi yavuza kuphuma lenye kaphume uthi yaphuma emlonyeni iphalaza yathi phansi yangena kulamazi yaphenduka kabili ayisiyafa uthi mayisuka lapho uthi wayesisuka le ndoda wasengena yona emazini lapha yayisiyagezwa le ndoda phakathi yangena kulamazi yayisiyagezwa bancwele yathi siyagezwa khona lapho ngayo lo suku ade sifika konke lokho ayikwenza kodwa ushembe wavuza igeza ngeminute yathi siyagezwa ngalo lo suku ade sifika amen bancwele ilokho bekuthi angikudlulise komntwana bathi basebethi bayabonga bancwele naye lo owayekhuluma lokho wazi zenhlahla ngoba uthe mathe bemthumelela ngesilwane bethi bamshaya ngesilwane kwaze kuphenduka bona laba abaButhelezi basebethi hayi uthi waqhamuka bona wathi hayi lo ngeke ngabe sebemthwale lona ngoba wayebaphe imbuzi kuphela hayi uthi sasuka la ekhaya wayebambise wayesingathi akasibambise imbuzi kodwa wathi hayi mina ngangifuna bathi asifuni ngani mina sebesikhoma sonke sasilapha sasibambe lezambu bathi asifuni lutho ngani mina bathi bayabonga abangcwele bageziwe bathi sesibade bafikile nala sesebuteni bathi bangcwele siyabonga bathi nesibona sibathe kanjani siyabonga besingathi ukuthi uvaselini uyadliwa futhi uyagcotshwa unyase lifundisi ithi namhlanje uvaselini uyadliwa uyagezwa sibuka sibathe kanjani siyacobezela bafikile babonga abangcwele bathi bagqoka ngibabonise begqoka ngibemhlophe bonke bemisango nike lapha sasikade sisuka khona bathi hayi yabona njengamanje sesilindele ukuthi ke sesilindele ukuyodlaka manje sifuna ukuyobusa ke manje nesibosija becobezela begqoka imbuzi emhlophe becobezela
ngiyabadala kaNkulunkulu lokho ke benta ngikudlulise mayelana nelikhaya lemphefumulo kuba abantwana bakaNkulunkulu sengathi uNkulunkulu angasivula amehlo abone esingabi izimpuphuthe esibhekile kangcwele sibone ukuthi ushembe umsebenzi wakhe emngakanani awenza phakathi kwale ndawo noma ke cishe kwabavelelwa inkinga kangazi noma ngose kuulaka labathika komama ngoba kufika umalume naye wathi uma ngabe sengisebuteni wathi mangabe ngafikanga lapha ngizoka ngedlulanga la ngazoletha isimao sabo la wathi ngisho wathi ngisebenzisa uvaseline noma ngisebenzisa amazi ngisebenzisa uvaseline ngisebenzisa noma yini noma ngaze ngasebenzisa umuntu ngeke ngisize ngalutho akhamwe vutha phe kodwa ke bangcwele kungiphotela ukuthi ngifike lapha ngizolokhunga ngifikile lapha bekuzovala umhlangano ngifike la ngilethi isimayo ngoba ngibona ukuthi angathi kuzovala umhlangano kwenzakaleni ngoba kuthe sekuzovala umhlangano ngofisa ingane yami yafisa ekhaya yafisa nginqamulo kwasingakwazi ukusukuma yathi akusukumeki ivuvele inyaka kusukumeki yagcina yafisa ishosha ngeminindi emva kodwa ngaze ngawunikela enkosini yasukulwa isukumisa yasindi ikhona ekhaya ngase ngifike ngiphuthuma ngilethele isimayo lapha ngizonikela ngaso emva lokho sengisilethile yafika inkosi enkulu umfowethu ngina idokotela uthi ubona unyazi luphethe ihamba ngemoto lithi asihamba ngemoto lahamba malifika lifike likhipha matray lithi lungizani machine siyalungisa lifaka lokudla kula matray limukilisa abantu libona labantu bengibathile isimayo amen yonke inkosi yamaZulu Nazareth bala abangcwele kaNkulunkulu uhlangana maphephethe ngizolubona owakamadonsela ekhawumama ngisuka edume mina ngukhokho wakho mntanami laba bafana benziwathi bayaxolelana phambi kwamaselambi babuya lentabongizwana angeke ngisabakhona umuntu nje mayeseboshwe kakhulu basho bathi umuntu mayeseboshwe kakhulu ijele libuhlungu kodwa mayesithatha isikhathi esigcine sejwayele ngasafuni ukuphuma kulo wayesethi mntanami ngiyacela usiyele ekhaya lemphefumulo wathi uhlembe phela malami labantu abami ingakho abantu abangcwasezweni ngeze lapha ekhaya ngizocela ukuthi uNkulunkulu angilamulela omkhulu futhi alamule ezulwane lesidala ngokhokha abadala usuka lemva ngoba umshumayeli uthi lolu khondo lusuka lemva abantu bongezwana ukuze kufike lapha thina sibabiza ngokhokho kanti bayizingane la abadala bantu labangcwasezweni ngithesandungizwa kanjalo-ke silungisela ukuthi size ekhaya labadala wase kufika enye indoda abantu bakithi amadodana bakhengula bahle uhambe emhlabeni alikho nje iqembu engeke ekhuluma ngalo sengiyahamba-ke sekusele amaviki sithi sizozapha ngoJuni uma sesilungisa kanjalo zilokhu ziyiphi imbuzi ey'thengwayo ziyiphi imbuzi ngoba ziqoqelela uma sekusondela kanjalo bese kufika indoda ifithi sawubona mntanami ithi mina ungakasimelani isibongo mina ngukhokho wakho ithi labantu abayibisa abawadonsela mina zabadonsela siba babamadonsela ithi mntanami eminyakeni engaphezulu kwamakhulu amabili edlule ithi sasuke ezweni lembiza imali yawo namhlanje ithi sajabula sayiswazi ngenxa yezinto ithi sathi masiqhamuka ngapha kwaZulu wase sathi isibongo esizwayo endebeni zethu abantu basijwayele ithi kodwa thina singabasimelani wathi laba bantu ngizenbenze umsebenzi ngoba bantu bonke bonke nemindeni yabo abazazi bangababani ngoba sathi masifika safikela ngabantwana bethu esabazazi sifike kwaZulu ukuthi thina sabasimelani ngiyacela mawufika ekhaya lemphefumulo mawunganawo amandla ukuthi okungenani usinikele nempahla usathi usinikele ushemntu asikhayisa phezona thina lokusasala emfuleni ethini ungwempisi odabula lezi zabaZulu uzongena eswazini uthi safika sakha kusasa lapho nalesi sibongo sethi angekho umuntu waphinde wakhuluma ngalo emhlabeni uthi lokumile empilweni yakho kuzembela namhlanje empilweni kwakho uthi usindiswa yini nabantu bakengalo kade bakubula ngoba bazazi bangababani uthi kodwa manje into esingabi nawo amandla wathi akuxoxwa ngisho nangami emhlabeni akekho umuntu okhuluma ngami wathi noma kuthiwa ngithongo libize empilweni ukuxoxa ngaluthi mina ngumfowabo wasibandana wathi ngiyakhulu lapha enkhona nginamandla okuvikela okugcina abantu abayingcwele basezulwini silungisa khona kanjalo sengibona ngathi sisuka kwenye indawo ekaleni wami ngiyahamba ngiyahlabelela uma ngihlabelela ngiphenduka khona inkosazane ihamba nokuthi ikhotheme lokuhlonipha inkosi ime ngale lenkosazane phakathi mina ngapha maye ngihlabelela ngibona inkosi wathi ivula izandla wathi umuntu okhukhumala ujatshisa ukuthi ngiyahlabelela bese ngihlabelela kakhulu yathi mase ngiqedile ukuhlabelela besithi inkosi ngicela uzahlabelela kamnandi mina ngoba ngiyadabuka ngoba inkinga yakho ugula njalo ngikhuleke ngigula mina awukho unyaka ungaze ngigulele ukufa
alukho uhlobo lamaphilisi nezifo nje engizazi ngaze ngidla amaphilisi manje ngibona ngiyolanda wesibili udokotela lapha akukho lokufa babona lapha wena ukufa kuphethe lokho njalo amaphilisi e-TB izifo zenhliziyo iqolo amathambo yonke into manje luthunyazwe ezulu inkinga yakho ukugula wena bathwebula umoya wakho omningi sebewuthathile wathi ngakho ukugula bafike izinto zivuzise bese uyafa bethathe losebenzisa wathi uthatha nansi imbuzi wakhomba imbuzi emhlophe wathatha nansi imbuzi uyithathe uyifaka nayo igama wathi ngasezini ufuna uyifake khona wathi uJehova bese ekunikeza umzimba omusha okudala akunikeza umzimba omusha waseyugula wathi ngihawu leli gama engaka ngilithatha wathi leli gama ikhona kuthi ngisekhaya lemphefumulo ayibonge inkosi ngiyacela uphele lapho inkosi busenikuzwile Tabamekela abantwana. Munazaretha ingcwele onyazuluso. Lokhulumayo umfana wambuyisa lo entabeni zaseXhobo. Inkosi yakhele yaseMadungeni. Ngifike la ngelinye ilanga la sisebenza la kuleli khaya sisebenza nensizwa sisebenza insuku phela eziningana zilandelana sokuthi ngokuqono kwakuyiholide zase ngangafika ngalelo langa bathi uma ngingafikanga wathi elaleni kwami ngaleyo mini ngabe sengibona ngela ekhaya emphefumulo yindawo amanazaleta avincane mawibuka njengoba uhleli ubhekile kodwa uma usoyibuka ngoba sezulwini inkulu kabi kathi uma ngifika sengibuza enisezwa ngitawu umkhulu bekukhona nje izolo njengoba kuyiholiday owathi ngifika kuyisabatha uthi lo mkhulu haya ngifikanga ngibuze inisezwa yakaZondi ngithola Zondi wenze njani uthi noZondi haya ngizange ngifike soqhamuke izuma Nazareth lithi ke izuma bona njengoba nisebenza la ngisizwa lana indawo okuqala kuyona abantu basemakhaya enu uthi uzobabona ngabe abaqwele ngawo bataqhamuka wabe sengathi le ndawo lapha emosheni ngibukela kude nathi uma ngibona lapho uthi ke lo muntu buka lapha into zaqhamuka seqhamuka insizwa lapha efale nazo emhlophe ezaku4 lezi zinto mayiphuma lapha emosheni ziphuma zigibeliswa ekalishini zigibelwe ekalishi uthi laba abantu laba obasebenzela la yabe sikhuphuka lelo imuke nabo ngoba uma uyibuka lento lana iba kude yabe sikhuphuka izindlali izizofika kumina ithe mayifika kumina yabe seleyimali iphuma ngapha esandleni sokudla uma iphuma ngapha esandleni sokudla lezinsizwa lezi ey'gibele lana ey'fake ingubo ezimhlophe ongathi ingubo ezintsha nje zabe sezinto sezingalalisela lezinto ziphakamsizana zimjabulela yabe sijika leyimali ijika ngapha kwamasesandleni sokunxele uma ijika yasifikima lithi lezinaba labo abantu bengikhuluma ngabo kanti uma ngabe ngithi ngiyakusondela ngithi ngisondela kwabo abantu ngithi ngifuna ukuthi ngizwe ukuthi bangobani wabe seqhamuka umfana lapha eceleni olimo lakho lembono ekwenakeni ewu10 kanje ewu10 namalanga 11-12 uma iqhamuka uphethe ingane efake indabukeli amalabukeli amadala amadodela ifake isikibha esinemkhono emide esimhlophe ifika lo mbane nginika le ngane uma nginika le ngane ngiyithatha le ngane sengifuna ukuthi ngiye kulaba mase ngikawele ngane sengiyiphethe ngathi uma ngiqala ngithi ngifuna ukumbuza lo mntwana omningane ukuthi kwenongingane ngubani abami ngathi mangithi ngiyabheka ngafika lo mfana usehambile akasekho ngithi uma ngithi ngiyabheka akasekho lo mfana
abashumeli manazalethwa abashumeli abalekela abaloyo umshezulu kanti ngiya kubashumeli ngisondela kubona ngitshela ukuthi hayi bashumeli nangu umfanele ngiyingane akangitshela ukuthi le ngane yabani eyabani ngeze ndane bangiphendula abashumeli bona labe ngabonela bathi lo ngane sonke yakho kusho ukuthi lo ngane zakhuliswa uwe mana waleta umuntu oyazi lento oyazi bekwelana inkulu kakhulu amen ngicela uNkulunkulu abusise nizile manizalethana mina ngujaheni wakandawonde ogane kancayane ehadini kodwa ngiqhamuka eKlapskop emakhaleleni inkosi yami unkosi uHlomo Uchuthi-ke ngathi sengilele ebusuku kade ngibuya ebuhleni waqhamuka uma wangifakela imali ewu-400 efonini wathi nansi imali bathi ngayibuka le mali hawu u-400 ongathi sengiyehla ngala mangehla ngala ukuthi ngikhutha uthango lala bese ngithenga imbuzi le mbuzi nje impofo wathi ikhulile nje ngithi bese ngiza nangasesangweni bese kuthi lapho phezulu ngasethambeni lapha kumi umfana ozalo ato okuthiwa ukhetho kwakhe athi wemali uyambona la muntu ongena esangweni na athi uma wakhe cha ngoba nami u-anti angimazi naye kangazi futhi washona nje ngisemncane athi ukhetho wakhe ujaheni loya athi ake hawu sejabula samthola umuntu ozosingenisa ezulwini bese ngiwa nale mbuzi mina ngifike ngiyikhulele ehlahleni kuney'mbuzi ezinye ey'khulukiwe abesethi umuntu lalela-ke njengalo mbuzi uyikhuleka lapho cela bakugadele yona kuze kuvale inhlangano ebuhleni ubusuyayithatha uyise ekhale emphefumulo amen ngase ngaphaphama lapho ngajabula kwaze kwasa ngijabuke ngicela inkosi yasePhalamende ingisizeke inginike amandla ngoba kade besafuna indlu kumanje abantu bababhengu ukuthi abanginike amandla ngikwazi ukuthi ngilungise lento ngoba ngithenga kusasa ngomsonose ngifona ngavele imbuzi ngayithola futhi ngoba mina emzinyathi ngayithola imbuzi komunye bathi iy'mpongo ngathi bangitholele umshwayeli umshwele usimamane wathi yena ongathi akufuneke impongo ngoba umuntu osikazi ngathi ngafona futhi lo mama kodwa ayikhona ezalayo kodwa noma isibambile kodwa ngizokunika yona ngo-1008 ngikethi uNkulunkulu anginike amandla kuba ekhaya ukuthi komalume kubabhengu eKlapskop la sasuka khona Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu uNelsiwe Ngcobo lo phansi kwenkosi yamaqadi mina-ke anginazo ibonakaliso kodwa engizokukhuluma kusuke kukhulunywa nami ngiyacabanga ukuthi-ke omesabayo uNkulunkulu uzothatha uNkulunkulu uthi ngingayigqoki into enemkhono emfishane ngicabanga ukuthi ngokwami kwasemhlabeni ngangisazobuza ngingakabuzi wasengikhombisa ngisekhaya wangikhombisa ngingalele inhlalisuthi kuleyo nhlalisuthi ababekhona ubutmol ngiyaxolisa kwakubaba umthetho kanye nobaba uNdulu ababegqokile bethuli engazi ukuthi bazolalela inkolo sebuya lapho uNkulunkulu uyangikhombisa ukuthi uma ufake into khona emfushane awamukelekile ngoba umNazaretha akufanele uthole umjuluko kufanele ugqoke uhlonipheke uma ngabe-ke mina noma ngabe ngenza isiqiniseko ukuthi into enemkhono emide iyona engiyigqokayo uma ukuthi isikibha ngaphansi simfushane ngenza isiqiniseko noma kushisa kanjani ukuthi ngigqoke ijezi bekutshelwa mina amaNazaretha bekungatshelwa omunye umuntu kodwa uzosizakala owesaba uNkulunkulu
bese-ke uNkulunkulu abesengikhombisa kusuka kushethi kuze kuyofika akazi noma isikhafu kulezi ngubo ezigqokwa amakhosi waze wangitshela ngokuthi kukhona nale pitikoti ngangazi ukuthi empahleni ezigqokwayo amakhosi kukhona ipitikoti angakazazi izimpahla zala ekhaya so-ke wasengitshela ukuthi kufanele ukuthi sigqoke sihlonipheke nami-ke ngoba mindeni bese ngiyabuka ukuthi hayi bo ngempela uNkulunkulu into yakhe noma into yakubo uyena ohlonipha ukudlula kuthina uma kuthiwa bekuwumuntu wasemhlabeni ubengangena ngebhemude epulpit angene nangamasandle kodwa ungena kushisa kuconsa kunjalo egqoke izingubo ezihloniphekile bese kuzoba futhi thina esigqoka amaduka amhlophe uthi kimi iduka elimhlophe ngingangeni ngalo endlini encane so ngenza isiqiniseko ukuthi-ke noma ngabe niligqokile kodwa angiphathelile manje ongena endlini encane nalokho amaNazaretha bekukhuluma nami kodwa onesabayo uNkulunkulu uyokulalela lokho kuphinde kube ngapha kobaba ngiyabafisela ukuthi mabayiphathe kahle kwenzekile ngamasonto amabili edlule sisemthandazweni wasekuseni mangithi ngiyabheka ngithola ukuthi wayefunda umthandazo kwakwehla kwenyuka impukane hayi impukane lezi oyibonayo ngithe kuthiwa ngambona ubabulazi wezulu ehlezi lapha epulpiti ebheke phansi uthayisiwe wayewuthatha umthandazo wawudlulisa kwenye iklasi ukuthi wawunika engale kwayo kwaba yiyona eqhubekayo ngomthandazo wasemoyeni owasemhlabeni kwakusaqhubeka yena lo uthe kusenjalo mbuzo ukuthi kwenzakalani uthi uNkulunkulu abasaqoma nabasebeqonyiwe abafanele ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu uthi ngokwami kungabe kusizwa amazamuva asizwe emakhaya afundiswe umthandazo umuntu abe nonembeza uma engahlambulukele ukuthinta isihlabelelo sikaJehova abesenikeza abakufanele ngiyobacelela nkosiyami ngiy'celele nathi ukuthi masenze okungeza ukumenza uNkulunkulu aze aphalaze mengabe siphambi kwakhe kuphinde futhi kube indlela esikhuluma ngayo ngiyafisa ukuthi sikhulume kahle ngoba lokukhuluma kabi uma ukhuluma nomuntu uNkulunkulu uthatha bonke ububi bami wena ukhulume kabi kimi abesebuletha kuwena kwenzekile mina indlela engifundiseke ngayo ukuthi awuyijombi into awubanqamuli abantu besilisa mabemile kwenzekile-ke esangweni bekusetshenzwa kusho ukuthi kunanentambo ngase ngiyakekela kusho ukuthi obekhona wathi hayi ngijombe ngathi angikwazi ukujomba kuwesi sendaweni kaNkulunkulu uthe esuka wayesethi hawu isilima kani ngase ngiphenduka ngathi hayi ngoba ngisilima ngihlonipha imithetho so ngaphatheka kabi sengisekhaya ngaphatheka kabi ngosuku elilandelayo bengithi ngizokhuluma naye ngisho ukuthi hayi awukhulumanga kahle lathi izwi uzophendula kabi mulele ngithe sengidlulile wathi konke ukuxakeka kwakho sekusele kubuyena ngiyacela nkosiyami ukuthi amaNazaretha masikhulume kahle ngoba iningi lethu lasithuka isihlalo sasezulwini ukufanele ngabe siyacela into ethelelo kepha masiyiphethe kabi uNkulunkulu ujikela kubo laba abamhlukumeza athi-ke ngizomthethelela kanjani njengoba imindeni yenu yenza kanje ngiyacela nje uNkulunkulu asikhumbule amaNazaretha okunye sengikukhohliwe kodwa nje uNkulunkulu uma ngabe singamcela akhulume nathi ngokukamoya ngoba thina sonke esakhelwe ibonakaliso mina kanginikanga wayazi ukuthi ngiyakhohlwa wabona nanokuthi mhlawumbe ngizokhohlwa ngoba uzothi ngitshela ukuthi angenze lokhu ngibuye ngimphikise yingakho nje uma ikhulume kanye angibuzi ngenza njengoba esho inkosi mayibusise nikuzwini isinkosi sasekuseni lo khulumayo ulindiwe okhona ngaphasi kwenkosi yamaqadi osabatha khona lesikhumbuzweni amaNazaretha ebuhleni njengoba kumhlangano ade usuzovalwa sekuyisonto lokugcina uthi umzukulu wami gogo
ngithe ngihamba ehlathini kwasekuqhamuka inyoka enkulu ngicabanga ukuthi uyilinganise njenganale hlahla uthi inkulu ngale ndlela engazi ukuthi gogo bengingalinganisa nani ngoba umsila bengawuboni nami bengiyesaba uthi kusiyakhuluma yathi mntanami angiyona inyoka mina ngadliwa ngagwinywa inyoka ngisemncane nomzali wami angimazi ngicela ukuthi ungisize umtshana ugogo wakho ukuthi akangikelele ebuhleni njengoba kuyisabatha lokugcina angikelele ngo-20 rand uma ngabe seniya ekhaya emphefumulo aphinde futhi angikelele ngo-20 rand ekhaya emphefumulo sibe sesinikelelana ngaphuthuma ngezala last week bengila ngizonikelela kona lokho mengabe sesinikelele umzukulu sethi hayi gogo ngibona ungazivezulu esehamba nalo baba lokade sesiswini esenza naye la esikhumbuzweni ngendlela engijabule ngathi abantu usebenzile umnikela kade ushiwo ngiyabonga onyazini bezulu ngendlela enzakayo ngoba ubelokhu eshile ethi ngizolokhu ngibakhipha kancane kancane imndeni yakini ngiyabonga Nkosi ibusiseni ekuzwini. Ngiyabongelela abangcwele egameni lonyazi lwezulu. Nesoka sibuya lo engwavuma kodwa ngihlala emzini wasebuhleni ngokugula engangikugula lwathi unyazi sodibana ebuhleni. Ngihlale khona kwiminyaka owugogo leyo unyaka lowo nawo wafuna. Ngihlala ebuhleni neminyaka owu-4 ngihleli ebuhleni. Lo nyaka lo kuzokwavela-ke ukhokho wakomalume oyena ongithe ushembe athe angenza idabathe okhuphuka ngey'nyawo zami njalo uma ngithi ngiyahamba kube sekufika isikhathi sokuthi ngingakwazi ukuhamba wathi ushembe angenza ihlobo oluthile ledavathi ngakuthenga ubuhlalo ngabenza ngithe ngisathi ngiyalenza la ngahamba inalithi ase ngidonsa ngamazinyo uthe uma ngidonsa ngamazinyo yanqamuka ngayiguda ngithe mase ngiyigwinyile basukuma bonke engangihleli nabo bangifundisa le davathi bathi hawu kwenze njani ngase ngithi hayi khululekani kusho ukuthi kunesizathu esenza ngenzeke kanje kuthe mase sisiyalala ntambama kwafika indoda yathi ngathi hambe uyopheka lapha ngaphakathi uphakele lezi nhlanya ezilapha ebuhleni wena kwenzanga lokho ngasho ngathi ngicelile ukupheka kodwa ukhona unqabile ukuthi ngipheke akupheke engingakwenza mkhulu base lavela unyazi lwezulu athi ngisakunqengela kulo mkhulu lo mkhulu unenhliziyo embi kuthe kule nyanga yomhlangano uJulayi wafika lo mkhulu wathi ngilande kamasho ubese ungiletha la onyazini lwezulu wakhomba igedi lelikhulu lasebuhleni ngithe mase ngiqoqile imali yokuthi ngithengele imbuzi ayikhombile ngisho umbala wayo umakoti uyithathile imali yo-300 kulo-1.8 akangitshela ukuthi uyenzeni uyiphikile imali enginayo engiyiphethe 1.5 angazi ngizoyithenga kanjani le mbuzi cela Nkosi ibusiseni. Ngiyakubingelela Manavreta injana lo khulumayo uMambuthu oswabasala mthetho Inkosi uNtemba Mthetho eseyakhothana ngize lapha embhojeni ngento engayibona ebusuku ngilele umkhulu lento isuke eqaleni ngabona umuntu angibonanga wathi lo muntu kimi wathi ngaze ngafa mina ngaganiwe kodwa namhlanje sekuye kwaya waze wayiveza lo muntu uthi yena waze wafa engashadiwe kodwa elobolile eqedile kwabisala umshado nalapho sasuka khona kuthiwa omkhulu bethu abasukanga kahle beka bafohla lapho sasuka khona beyake salamthethwa manje uthi lokhokho kakhokhokazi kababa uthi ufuna ukushadiswa nalo mama wakwakhe lokho uManazaretha esikuzele uthi njengoba ngihlupheka Mambuthu ninjena nje yimi njengoba ningona nje mina ngizocela lapha nje futhi ukuthi ngabe kade ngashada angazi noma manje lokho
uthi njengoba sinjalo nje sixabana senza yonke into simukana senza yonke into uye so seshadisa yena ngaphambi kokuba siphumelele sonke bazochaza abashumayeli sekwazi sicela la asiza la ekhaya umphefumulo lapho ushembisa kwababeka khona amen Nkosi busisa dedela bone Sekuhlenga amanyathelo esinesizwe amen lo khulumayo umfana wengcece lo emangangeni ngisempola ngobakha umuzi kababa aphansi kwenkosi uShosi manje lo inkosi ngiyaqala ukufika kuleli khaya ekhaya emphefumulo befuthi ngabe ngifike sabathi edlule shuthi uNkulunkulu anqaba noma kukhona kade sakulungisa uJehova kwagcina ngenzekanga kwaba ukuthi ukuthi kuyaphumeleleka kuleli sabatha angeke ngibe mningi kakhulu ngoba ngumntwana ngiyafika futhi enkonzo kuNazaretha lo nyaka nje wes4 mophela lo nyaka wes4 yiNazaretha ngiphuma enkonzweni bekumfundisi eZayoni bekumfundisi nginebandla elihle elikhulu futhi bengibuthi ngiyabheka futhi belikhula ngisempona mina ngokuhlala ngizalwa kaNdengezi kwaNdengezi isibongo kaNdengezi inkosi uShosi ngiyacela ke eNazaretha ukuthi ungabihlekise nokuguqa kwami kule ndawo ehlangaka ngoba isesuke inkomo la uyahlala khona uJehova lo Jehova uhlala la ngiyacela ke ngingejwayeli futhi ukuguqa nje ngakujwayeli ngiyacela uNkulunkulu angisize namantala ami nabatala abazali bami angaveli ngaphambi kwaShembe ungcola kwami ungaveli kodwa lo engizokusho bese kuphilisa mina kuphilise nabanye ngithunyiwe la ekhaya njengoba ngishiyaqala ukufika ngithunyiwe nasekuqaleni ngifika kule nkonzo kuNazaretha ngangitshela ukuthi ngithunyiwe kanti ngibiziwe ngangithunywe enyazini ngiyotshela unyazi ukuthi wena nyazi usibanibani lo-1 no-2 la kanje ngathola futhi lelo thuba bangiphulela uNkulunkulu February 2 2020 kwakuyisonto ekuseni lapho unyazi nesihlalo kumfundisi ngihamba nebandla lami wangiphume ngamabhasi awu6 ngifike ebuhleni ngithunywe abakithi bangijikela inkonzo ngangiphiwe ugogo Magasa mina uMamsome owangivusa ngifike ngangifike bebesho wathi engivusa wathi inkonzo busisa manje uphilisa abantu abaphilisa abantu abusisa manje zenze imangaliso baphila abantu kwenzeka konke kodwa egcineni bafika uShembe wangitshela ukuthi uShembe enguze ngewindi wathi lo msebenzi webunyazi angaze ngibone uShembe ngazi unyazi kuphela amen akekho umuntu uShembe ngaye ngambona ngikhulume phela iphutha angaze ngibone uShembe angazi ukuthi nangale konke ngibona ubunyazi wezulu phela usanqoqa naye wangiphendula wangibuza ngamphendula ngamuza nami wangiphendula hayi ngilele ngomhlaka 2 February 2 emhleni bamaNazaretha umhlaka 2 sasibabili nasiba 2 phela wathi mina le umsebenzi engwenza nalento engiyona eyakhe amen usasisethafelko ngaphinda ngabuya nebandla futhi athatha ibandla lami ngaya nalo kuyena eTafelko ngoMashi wona lo nyaka bengaphosisi waphuma uJehova wathi mfundisi wena hlala la eduze kwami nebandla lakho athi amadoda mesike maNazaretha lana isekhala bonke abantu abaphilayo nabangasekho nibamukela abantu abeza la ekhaya noma ngabe uhlobona nibambuza umuntu ukuthi ugqoke kanjani kodwa engalona iNazaretha bathatha thina amadoda aziyaphi Zayoni phambili
wamdonsa umfundisi uMadoda akala ngaphatheka kabathi abanalo uthando lami laba bantu ngasefika uhlelo ngamuntu isigubhu sika-23 kanikela ngesigubhu sika-23 ngofika nombondo sithole emhlelile ngangiphethe umbondo omkhulu kakhulu ngaze ngathokozelele bengithi ngithanda liyibani angazi ngingiphi ukudla ongaka mina kodwa ngiyahola bese ngithi ngiyoshela ngiphuma ukudla ongaka angazi ngibethe kula kodwa ukudla konke lokho ngakubala ngabona uThixo unyazi wezulu uyena uNkulunkulu okhona uyena uNkulunkulu omile uyena futhi nangalele sombona uyena futhi naphakade okhona ngoba unyazi wezulu manje ngilizo umfundisi ehlalweni ngoba bekuyelwa kumina phela uJulayi ngephasika kuyakuza ngiyibasa nemali kodwa ngese ehlalweni ngoba ngambona phambi kwami lona akuyena umthandazi akuyena umprofethi futhi akuyona inyanga futhi unyazi ayithwele uNkulunkulu wehlezini uzothatha mina nawe nokuzokhishwa kulolu sizo ngoba sizoni batakwethu le ngubo esiyigqokile eyokuhawukela nokuvika sonile sonke umbonile ekuyigqoka ingubo emhlophe uright nje ufunani la okuyikona-kona-ke usethi uthembe hamba uyogeza emfuneni bakunika ingubo yakho emhlophe abafundisi usundibonile wena hlala eduze kwami sahlala naye sezifoto sobabili lapha emagetsemane wayesethi lemifoto udayisa u-50 rand usho namhlanje ngidayisile angidayisi futhi ngoba ngiyesaba ngisona angikwazi ukusidayisa mina angikwazi ukudayisa nobaba mina nginefoto lekashela wathanda umfundisi uyolenza udayise u-50 rand anikeza ngisho imali efanele ngidayise ngayo uthi mina namhlanje angazi ngilenze ngiyasaba ngiyazinyeza uNkulunkulu amen ayibonge inkosi okungilethe lana-ke ngisizwe intasutha kamkhize uNkulunkulu ayikhumbule lentasutha ngisiza ngoba ngingabani omdonsami lokunazaretha akekho ontshishisayo akekho thini kodwa unyazi hamaseni nangiphuzela amanzi yilele ebusuku kufanele ngobheka umkwethu sizokwenza umsebenzi itiye kama uma ngiyomgeka umkwethu hamaseni ngiyawufika amanzi awekho emfuleni edamini ngathi mina mkwethu kanti abuyakhishwe namanzi kulela damu athi khalona nazala amanzi awapheli ngandawo kodwa ngawufika engekho emlanga kwale ngingaphuphi unyazi awaphuza amanzi afanele mina ngingene emanzini ngalolanga angazi noma ngangiyophuma noma ngiyephumi nayo intombazane lapho nomfana bayixoxa lapho kodwa lomndeni kwethobo kanti kunomfula noma ngedamu kodwa amanzi ungathayakhisha phila fawo unyazi awaphuza unyazi uNkulunkulu waphuza amanzi emilanga lwale laphela nya ngoba ngangazi uma ngiyothwasa noma ngangodliwa yinyoka usengitshela umkwethu ukuthi akakaze aphela amanzi landa lo ngazalwa ahlezi ekhona kukubi izobeka imiyelo ebusuku izolo kuzosokuba isabatha ebusuku besekele ngizibona ngisendaweni engathi ihholo evulekile ngibona abantwana abangangalaba kuthuthe umkhiza ngenze umnikelo wey'ngane ngiyaqala ukuzela kanjalo umnikelo wangitshela ukuthi wenziwa kanjani ebusuku besekele obukwa iy'ngane inqwaba ey'ngane sihleli endaweni enhle njengale kodwa ingathi kunehholo phakathi kodwa engathi kunendawo eyihholo zihleli lezi ngane zingabili kodwa okumhlungu nokungiphathe kabi kukhona iy'ngane ekade zidla ezingasidli lezengadli futhi ungathi ayigezwa noma ishintshwa ziyadabukisa uma ngingena la ngangena kodwa ngentatha ngiphethe amashifsi nasengibakhangeza ngabakhangeza bathokoza bajabula zangijabulela ingane ngajabula wayesengitshela umkhize athi ayibeke ingoba wenzele umnikelo wabika wena usutshengisa ukuthi la uyakhona kukhona iy'ngane ey'khona la uyakhona ekhale emphefumulo ezingadli ngaso ezinganakiwe engakhulumi indaba yazo swazihlala ekhaya engizosho lokho ukuthi khona iy'ngane ezachitheka ngazi ngibheka ngathi ingane ey'ncampela ngoba ngangalapho kwathiwa bala ekhaya ayibonge inkosi kwathiwa bahleli ehholo kuthiwa kunendle khona la ngiyazi ngiyaqala ukufika kuthiwa kunendle khona kuthiwa bahleli khona ingathi
ngathi iholo ayinazi itule ingalutho nje kuhlelo nje kanje phansi bayinqwaba bahle kodwa banambili abanye babo kuthiwa abakhiwa yilaba uma edla lokunekelela kamuphi nomunye useceleni ngiyacela kuhle ukuthi uguqa kwami ukuzwakala lesibili angikhumbule nako konke uhlelo bakhuluma kimi ebengasishembe angenza umusa nabakithi njengoba ngikhona nabo bakhumbule konke lakwabili la Nkosi usisizwe la angizelo ngifundise ngiyayikhetha inkosi yami ngokuphakama unyazi lezulu. Siyabonga abakhonza abahle basezulwini amanzi amahle nawuphila navuselelayo nasakhayo nasikhuthazayo nahlakaniphile eswaphiwa umbenqanga unyazi lezulu nemilomo yabantwana babo ababekhuluma ukuze kufike kukaba umfundisi uNgcece. Baba uNgcece uyena loshona le lelo lokukhuluma ngalo uthi awunalanga baba nanda uthi wena phela ngoba siphuma emhlabeni yona le muzi uNkulunkulu wakhe baba uNgcece wayesewethi igama nathi sasithi iholo ngesikhathi swakhe yafika inkosi yamaNazaretha yathi ikhaya lemphefumulo. Ngicela uNkulunkulu asekuhleli ngafushane le afihle wamungane ngoba ngicela umncane ngikho ukukhuluma noqonda uphelo kwami kwazi abese ngibalele izwi lokulekelela lenkulumo ekhuluma abantwana babantu sikwazi ukuyithatha lento ingomkhusu siyoyendlala emndenini yethu. Amen. Umfana kaMajiya loguqile phambi kwemkhandlo yasezulwini lithi zabadala ushema khuluma ngalo khona isisho sithi akhodloza kulekhala komnyumuzi ngeke uvuka abantu bakithi amajiya bayakasithenjwa kodwa kuyovuka abakamajiya enzaleni yabo baba mfundisi wenkosi lezi ngane boyibona kuzoniza kamajiya ezakwenu njengoba ubona zikahle nje ingobo wongazi ufike uzozipha isimayo ngeke ubonele abanye abantu abakwini bakuthi abakwini akuzona mhlawumbe zakho kuphela mfundisi ukuthatha kwengane ukuphuma kwengane awugcini ngokuthatha kwengane ukuphuma kwengane khona ingane ezayihushule mandulo abantu babenganene ukuthi mase bedlisa izintelezi amsakhula amabutho hlezi khuluma kakhulu lapha ekhaya emphefumulo alokukhuluma angeke sikiyeke ukukhuluma ngokukhuluma ufika namhlanje njengoba baba uNgcece uyaqala ukufika manje kuyiphutha bakusenze ukuthi sengikhathele mina ukuzalele ithempeli lakithi esikhumbuzweni wakhulumile kodwa njalo akekho umuntu ovinjiwe ukuthi angashawa umoya mayefuna ushawa umoya ngazi ukuthi ushawa umoya ibona kuphi abantu ethuneni becindezelwe yithuna athi mina lo muzi wangithi angisathanda ukuza kuwona ngoba kukhulumile kodwa njalo sawubeka abantwana benkosi ukuthi lo muzi washintsha ngo-2017 waphela ukuthi umuzi wethempeli lami nethempeli lakho umuzi umhlaba wonke mayibona inkosi. Funa uNkulunkulu wenza ngamasu ukuthi kube khona abavimbayo ukuthi kuziwe laba kusenje ungakhuluma ukuze uphansi umthambo bayohlezele khona abantu abangakuboni ukuthi bavimba abantu amasu kaNkulunkulu ithi ngayezulu thina boshembe siyethwala izono zenu zabazalweni ziyasinda kodwa masithola ukukholela eduze kwethu umqomo sayifake kuwo umqomo-ke imina engilisana noshembe njengoba esho ladadewethu ngesikhathi ngilisana nento kaShembe noShembe uShembe uthatha zonke lezibi zimthwalo abazali bethu eyithole yimina nabo ayifake kuwo imphenduka umqomo. Mfundisi kaPhumela ngiyakubonga lwesibindi insiza kanjani babili bathatha abantu abaphiwe ubuhlakani basezulwini enkulumeni izwi yakho ekhulumayo uthu engilandile ngilande inkulumo yokuthi wena uhola abantu ngendlela yasezweni kodwa ufika la wayofuna uMajiya abayizikhulu ukuthi bakucelise ukuthi hayi wena umfundisi wena uphamalele imhlophe ungale uhlehlele emuva
wathatha ingubo emhlansuthi ngakubonela wakungadidizwa abantu basazokudidiza baba basazokudidiza lo muntu uphethe izwi kaJembe oliphojembe sizothanda sonke sithi uzanimangalisa khona bangazokufika ukuthanda bazokhetha usula wena mhlawumbe numba wena fanele ukuthi ucuphile la ucuphele imhlophe kuphela 7 years or 7 years eqala bese uqala urecognize ukuthi umfundisi sokungaqala ke ungene ekaleni wenze kahle baba ukuthi uthathe uyenhlansuthi mangabe wawamela ukuthi uyenhlansuthi ungene egodini wamukela noma wakhona isho la inkosi yamaNazaretha ithi ungafuni ukugcotshwa ekhaya ngoba hleze uthi ufuna ukugcotshwa kanti isifunda esingekho wenu uyogcotshwa ukubuza ufike esigabeni sokugcina umfundisi kanti asikho wenu manje ulethe uyihlo omkhulu enyolo uyithatha phela ngoba sinayo asibanga lesi sifuthi uyophambana nebandla yona nebandla ngoba ayona into yakini sibalulekile kambe nangomushumayeli ngaphatha nenkani ushumayeli uthi umvuzo wawo uyovela ngangena ethuneni akuyona yakhe le ngoba ngoqoqa ibandla ngilo nebandla kanjani nangalabakhokeli konke kumisiwe ngitheka kubona umshumayeli kaBhomela uyisifundiso nakimi ngithathe nokuthi majaha oqala imizilo khona wesibili uthi uNkulunkulu umlomo wakhe imanga uthi shutha nawo usethi thatha le foto udayise uNkulunkulu uhlakani ithonga lakho liyaphila mntana kithi usuzoliphilisa isibili lapha ekhaya emphefumulo uma ukusho mina ngaba mkhambe sehamba le moto ehamba ngayo noma sengishintshile uba kusho uNkulunkulu ngabe ngiyofakaza bathi hayi wethenga le foto ngabe senabantu bangidayisela wona uba kusho uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ubefuna ukubona ukuthi ngempela lento yokuqadinikela wena ayilandeli leyo nto umuntu ekunikela wena insizwa ushembe amen umuntu ekwazi ukuthuma insizwa emathumeni hayi umuntu omhlaba ngoba abantu bekunikela amabengela uyabonela baba ngoba usaphila ukuyifundisa nakini awuthwele umntwana futhi intwana ongabe ikhona imthuthana nakini uzoyidiliza manje ubusukole umfuna kaNkulunkulu ikhala emphefumulo kodwa abantu babengela kuwo wazi ukufa ngoba uthi uNkulunkulu abaluleke naNkulunkulu abanye intwana naNkulunkulu omunye wamakhehla wawundlovu ukhokho kayise kamakoti wakithi ukhokho wamkhwe wami uthi mase abantu basemgezile sebenze sekusuka ivio lehlole zabantu zingena lapha ekhaya zigulisa ingane sekukhuluma izwi kaNkulunkulu sithandaza likhuluma phezu kwengane lithi abantu bengela uNkulunkulu lithi ngicela ukuthi uNkulunkulu asekheni bonke abantu kade belashwa egatsheni abahamba bayengane zabo ingane zabo zayekhala emphefumulo uzabezwa abantu labo belashwa egatsheni bephilizwa egatsheni mabefa nenzalo amayifa iyagatsheni ugatsheni uboshiwe inyanga enkulu ngale kwethula mabefa uNkulunkulu akufuqeleke nangu uNkulunkulu obenza zonke izinto elapha abaluleke yena nenzalo yabo iyakhona ekhaya kokuphuza ingane kugula bonke abantu sikamakoti wakhuluma lento wathiwa umakoti anikele ukuthi atshele umhlathulushembe ukuthi akabasuse abantu bayengane zabo ngoba ugatsheni nawe ukhunjulwe ingane zabo okungawumakoti nabakubo lapho ngafunda khona ukuthi hawu kanti sithi silapha abantu siyabachaza senza yonke imikhuba nje mase befike bezalimi ingakho ngihlabelele kubelizwe kamthani esodwa esithi ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza munye ngiyaqinisa baba munye esumsebenzi wezandla zakho uyazi mayibona Nkosi hayi maji akazange umuntu uzwala phakathi nabantu engazange abadala engazange abantu
ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho uNtokuma abantu ushembe unyazi wezulu neziqu zakhe zonke zasezulwini uthini lenkosazana nyanga yezulu yangakhanya umbali wendlela iziqu zonyazi lezo ibona abakuma abantu masebegula nemoto leyithoma sikhiphe kuyibuze la mawuyathola isathoyota ukubona abazimu bayidala kanjani bayikhanda kanjani nabantu bayabaningazi babo ukuthi ngiyabongela mfowethu ngiyabongela nsizwa yezulu ukuthi ungathathanga isongo sidayisa kunonikala uNkulunkulu wayethatha ikhila leseleni ufuna ukuthi isahalela lona sale tusele malanga zonke sombelezo ifoto mayongozi uNkulunkulu loshina ngiyabongela abawena abantwana babona kana nithi siyambongela umkhizo kulele kahle kodwa siyabanxusa abantu usamuka usunemile abantu bayafona bakhale sizongusomamane ayisomamane umshumayeli izwe ngoba usifanbani kasukila angenza ukuthi siyabacela abantu siyabanxusa abantu asithi ngolumi uxoxa ngendaba esemphuma kuye ekhaya emphefumulo kodwa umuntu angadluleli akhiphe iyala akhiphe inqumo ngoba kazi athi umuntu phathana imbuzi phathana ukudla cha sanje sikusho thina lo shembakaza kusho sithabana beze ngo-12 nje somesesila sesidlulisa inyalezo inkambiso nemiso nemithetho neminyaka sinikeza abantu bathole ithuba lokubuza mali ingekho nasemina kusasa ngesonto bayabuza abantu bese ukuba imali akatholakala khona ukuthi wena-ke kulezi zinto ezikhulunywe zonke zabalwa ukuthi zilekelele ekutheni inxuso abantu ukukhulula imindeni yethu ngaphesheya kwethuna uNkulunkulu abageza abanami wena ungena kuphi mangithi ungena kuphi kunzima ukuthi ngithi ngaphathi imbuzi phathani imbuzi uzane nokuthi ungakazazi wena wokuqala ukuthi siphi isibongo sakho ongena kuso manje ngizokutshela abantu bekude ukuthi ngaphathi imbuzi eziwu-5 umuntu vele ukhuluma kwakhe kanti kwakhe umntshontshiwe umuntu azokhula naye noma unina umthathile wamshiya khona kuwabo bakhe noma unina uyiganisile nekane ukayise azakhula ingane lapha ekhaya wathi ukuthi wamajika ingane ayiphethe ekhaya yimbi yodwa akaphethe nako umalume wakho mhlawumbe umalume kanina lethukudla uzonikela abantu babili wathi abantu bakubaba kamajika uyafika baxabanisa ithonga ubhidana izinto uyacatshwana uyasuka umuntu uthuka ushembe wena umuntu uthuka umuzi zashembe uthi hayi ekhaya imphumulo kumiyimbuzi mina wabantu babheda yonke wafika ngane wenza yonke kanti mina ngiyalelile akuyaleli into engekho usuthi ushembe ngoba umuzi wonyazi mayibongozi akubona umuntu asiwazi siyazingene ngisolanda iy'ngenge naye kodwa sibone ukuthi emahlweni nokuthi konke sibona sizwana ukuthi endleleni asizwe nako ukungulele akujwayele ukusehleka uphupha njengabantu ukhonje nawo akunonikala kodwa futhi ukuthi abantu babukele usukelele imfihlakalo baphupha akunonikala yinto edala umbelinganga ekubhalile ngisihlaleleni zokulala uyiphatha kahle indlela kuyo uzujoba ngagcina ukuza kunephupha bona namhlanje wahlala amamitingi abantu bahlala amamitingi ngoba khona usihlalo kwabakhona unobhala bazoba khona nje nothete ngazukuthi kuqoqwa imali kanti uzobhuka nje ukuthi le nto yakukhala emphefumulo umbhede amaphupha lapho emahlathini kuze kwakhona unobhala kuhlobanisayo ukuthi wayisekela udingidwa indaba yokulwa nendaba kaNkulunkulu kodwa ushembe ukhulumile wathi ikhala emphefumulo mayithi ikhala emphefumulo zoyizwa kanjani zoyibonana nikhona into ngabona umphefumulo ngaphandle komuntu othandiwe uNkulunkulu bakhona abantu abathandiwe uNkulunkulu nawe udadewethu uthi akambulele kodwa umbuleliwe ukwazi ukubona uNkulunkulu ngamehlo embhekile kodwa engekho ngesenyama umbulelwa lokho nolephupho kuyafana into efanayo kuya ngendlela zokuthi uNkulunkulu udalele kanjani kodwa sisho sokholwa ngoba simbulele noma siphuphile ukukholwa kwethu ukuthi silalele sihlanganise izinto bengingekho ngizawubheka indawo uqala lapho ngoba indawo ayisekho bengingale ngaphandle bazowaqala inkonzo yonke into kodwa ngizwile uma ngihamba la kukhona okhuluma ngekho ehlala kubo engathi ayithakathi uma mina ngiluluza umlando wakithi ukuthi nami ekhaya khona amakheha ayithakathi ngizolinda mina ukuthi uze uphuphe hhayi uvile ucabanga ngimzwile uthende ukuthi umkhulu akungekala empemulu umkhulu inkomo mntanami ushemba ngikhiphe ngahamba mna ngithi ngotshwala ngafika endleleni noma ngicupha bangibulala khona enyangeni inyanga ziswe liyilwane ezololoza lijikela wena
iphambanisela ufele khona uzothi umphefumulo wakho wenziswane ilwane phela iningazo zathiwa ngayo imphefumulo yabantu labo banganani labo bawuvanzi ngithi ngiyakubongela mina wethu ezamweni kodwa lezingane kodwa-ke ngicela lesi sibindi sakho usisebenzise ungagcini ukusebenzisa kuwe kuphela uthi wena ngolandela zihlwele zabantu labo bantu bebekuthembile labo bantu benethemba bethembele kuwena bekukhonzile hayi ngoNkulunkulu bekhonza ukuthi into ozoyisho izowaphilisa ungabashiyile mfowethu qala phansi manje uyobashimeza ubatshele ngoshembe ubatshele nemindeni yabo imindeni yabo ukushembe kuyayibutha umama wasuka lapha kusenda wakhuluma la ngithi enyakeni edlule uthi wangule usuku wabona inkosi unazozo likhipha abantu emadodeni libafaka emabhasini baqhuthwa balethwa la ekhaya emphefumulo uthi mayesethawu kanti kunomhlangano wakhulumisa athi cha abantu laba abafela ehleni ibapha abantu abafela ehleni bakhona abantu abafika begula ehleni ahambele khona njengomama wami wayemfundisikazi mandela nasethubeni kodwa waphumele umphefumulo wakho waphumele edokodeni ehleni sekuphelile konke ayekhambela wagcina evumile wathamba ngamthatha ngamusa emzimeni wakhe wahlala edokodeni amadonseni inswane wayesedlule emhlabeni kwaphoqa ukuthi ngomlanda khona ugezwe nomuzi wasehleni laba balanda uNkulunkulu abaletha lapha ehleni laba bantu thina sithi siyobafaka emzimeni yofaka abantu bothakatha bezangoma bezinyanga bebulalana benza ukuthi bafaka emzimeni wakhe uzothi uNkulunkulu ngeke umuze bekhona eparadise ungabaletha abantu labo basofa amakhonaya wayese wakho umfula shemba bathi abantu nakile umfula kuzogezwa imindeni lezingane fika lapho kunemkhuba abantu abayenzayo bakwethu lento ngiyibonile mina yenzele ekhaya kumakhulu wakithi ngalanda wakufonela umfana athi uma uyagula hambise kwenyoka ehleli ujulayo behleli edokodweni uma ufika ngokuthi uhambe ukurhuluza ngesisu mama wakho ngithini kwenze njani uthi ebuthongweni mbele ngibona ingane ingane encane lezi ngane ethiwa hayi amashesha ngene laba besidwa besibofu uthi wakonke ubhali ingane uthi wayengane ephotha impiti la ekhanda ubelethe ingane engangayi nawukhula phansi uthi ayibamba le ngane ayidonsa kuyena emhlane ayijike emakoti indize engafika amathi emhlane kamakoti uthi umakoti ngiyivuthure ngiyikhiphe ngiyidonsa le ngane yijikele le ngane le ngane idonsa ijikele kuyena uthi ngase kanti kodweni esibonakalisweni edokodweni kodwa ngane uyisaphi le ngane wathi angicela ngisize umakoti le ngane yami isikhulile mayisingane singangani yini kwenze njani uthi ngangizele uma emhlanganweni kanti ngulelwe ngase ngulelwe abantu abanye ngayokushela nabo lasesokuthembe khona manje ngaphambi kwalo uthi lawo mahlathana bayilahla khona uthi kuhamba isikhathi ngathi emhlabeni yafika ukuthi unenkosazana layithatha ingane lathi nawe ngolisa umuzi wami wena lathatha ujika ngikhwela la mina emhlane kwazi ngibona kwazi ukuncelisa isize kandala ngicela ngisize uthi wathi hayi suka la wayesepapa kodwa umzimba ugcwele ice waguliswa lonke ehamba ngesisu mangilobile enkosini lenhlanhla ngangithatha ngusesibhedlela besiyiza nje baba eseseni unesakhe ngidlule nginisimoto ngiqondana nomni lesakhe ungene enhlanhla ngomthomba uthi unazizwe lasakhulumela la endlini yanga uthi ngizoza ngingakanayo indlela phezulu baba ngeke baba athole njani shumaye lithi baba kanje athi uthini lithi baba ngomcelela umntwana lo owakwala ingane la ekhaya ukuthi abazali bakhe bavele ukuze bakwazi ukuthi bathethe icala ngoba ngasekho emhlabeni uthi thola ayikhona lokho ungena khona lapho ushonazi bayeke umkhulu wabatshela wathi akuyeke lehlathi ngapusho bayeke wathi akuyeke lehlathi ngapusho abanike lokwenza imkhuba ukulungiselana khona odosoma abana ngabesha ukuthi wathi banekane bayeke wena thana uthole makoda khipe uthole umkhulu kakhipha wale ngane enamathekeni ekhaya ngoba iza ngcola makoda ukusayo kanti ke asihamba ngosebenzela wenze kahle wawukuthi udokotela ngoba udokotela wenza umjoba afu makoti
wathi hamba usuma yayo ngotana sathi ngesehla nje wathi konke wavuma kodwa mayongosi size lezo ingane ezikushwayo ezilashwayo ezifuna khona lapha yizo seyikhulile zindala uNkulunkulu uyayikhipha ulethe empilweni zogezwa kukhona omunye futhi ophumulana nokubaba ehlanza umuzi wasekheli dima amadolobha yonke uthi wabona ukuzana lengane zigcwele lapha ekheli ezibonakala zibona umuntu othomelele ukuthi ingane lezi zaphuma lezalahla imkhuba mningi yabona le moehla bese ngathi ungasehlanzeni uyangasehlanzeni ungama phansi kwamadodana yabona amadodana lapha kwase indawo lapho izinto letona unezangoma yonke izithandwe zabantu yonke imkhuba bagcina bafele khona kubathathile abantu wazobafaka ekhaleni emphefumulo mina nawe ushengushandiwe wasekela umuzi ekhaleni emphefumulo ukuthi nawe ezweni langakini mema abantu bakini abafa baluvanza bazogezwa uNkulunkulu ekhaleni emphefumulo nawe ukuzizwe lakini iphole ngoba izwe lakithi lihlakwe imphefumulo abantu abaluvanza abafa banganawe ibapha ubani uqala ukufa kona wayizolo angithi abantu babeyidingane iziphi zasemandulo bafele khona lawo kangwe yonke indawo umgwaqo ungakho nje khona ufreeway nayo yonke kwakuse ihathuwe nje phela kuyindlela ehanjwa inyawo zabantu behambe bedahana la amakhosi ejuda amabutho udahambe bephanga nabebodwa kudalela indlela kungabi khona no-freeway lawo bantu babe bayidimane khona lapho bafele khona lapho inkosi ingasenawo amandla engasenazo ney'nyanga zokulanda abantu imphefumulo abantu bengasekho phela igama elithi inyanga alisholo umuntu ophatha umuthi umuntu onekhono nenesiphiwo esithize kwakuthiwa inyanga seyinyanga eyokwazi ukumemeza imphefumulo isabele ithathiswe konkosi yogezwa ngey'ntelisi kwakwenziwa nalo emandulo inkomo yenziwa abantu wahamba saphela leso sikhathi sokwenza lokho abantu babayidingane uthi ushebe masebeyidingane abantu wahamba wafuna amakhawulensana sibuqalizwe wathiwa ufreeway namhlanje kwenzakani ngofreeway ongabili kwenzakani ethi ufika ekhaleni emphefumulo wakhomba baphelela abantu bagcinekana njani yini indaba la ikamabutho afa ezidlangaleni mhlazane uhulumeni wangaphathi uhulumeni lokhu etuyithina kwaphathi uhulumeni wamadoda alelizwe namakhosikazi alelizwe hhayi abantu bokuhamba abangazazi bakuphi kaze baphatha amadoda awophuma kini-ke manazaretha ngoba yimina athi ushebelele ngusawutwezwe sengabantu engizowenzizwe lihlambuse lihle fanele siyibambe iqine uhulumeni kofanele aphume la enazaretha kulawo bantu abaphuma umqondo lokhosini hhayi nalombalo wanakhona la ikhona imvukumvuku engumajiya abayithabele ikhulu akafuneki mangabe ungena ipolitiki musungenela wena isikhundla ngeke indawo ufuna ukuphephisa izwi langakini nesicelo sangakini ngokulunga kufuneka nabantu abanjalo abazohlangana bese behlanganyele isikhundla bese bethi uhulumeni asifane amazwe asentshona asempumalanga ayemisa umthetho ezweni lakithi izwe lakithi ngosuku lokuthi yacisha umlilo ezweni lakithi lokhu ushembeko kamakhosi waqophela lokho ezweni lakithi akwenziwa ukuthi nokuthi ezweni lakithi makuthiwa kugundwa abantu ababhubhayo akuzuthathwa abantu laba kuma-pensions lapha lakhalwa khona bangeniswe ey'moteni bayokuhayiza lapha estadium bekhona amabhlosi bedabulotshwa kuthiwa siyabakhumbula ushiya imphefumulo yakhe ngane ey'moto la emgwaqeni siyabathula abantu bevesi becindezele ukufa ingakho ushembe unyazi wezulu lingakuthakaseli kodwa siyamthakaza thina hayi baba manje ngalithi simenyiwe sonke kusho thina phela esikwazi ukukhuluma iy'ngisi simenyiwe nkosi amakhosi nalamenywa uzobe kuwakhumbula ushengawahlanganisa nabantu badlala ubheka mabhatileni ucabhayi kuthiwa kothandeza abantu abagibelana ney'moto emgwaqeni lezo sekadalwa bangumsindo sekahalizwa omama abamphezwa abantu ubanabe lezo ehlabelela kuthiwa ungqongqoshe othize abangumsindo bayahlonishwa bakuzocenga imphefumulo ukuthi iphume ekufeni ushebelele wabona ukuthi abantu abantu ngeke size ukuthi ngoba ngishumele ngamandlela ngizonakhelana ekhaya imphefumulo uba uthe bonke ushebe wafaka nayo nkosi ami ngephinda nawe abangime sebenza kuwe akho nto zidlula ekhaya ladlula
uhlala unimuzi abantu bandelo namasangweni awulazi ufike namhlanje bathi zeli lokani zeli ndalazi awu namhlanje zeli makoti bese kodwa wakaneka ingoba usufike emfuleni sebezokondolozela nawe bangene kuyamuzi bawudinizwa izona namacala lokukhulisa nokuthethela kulamaqondo namazondo neyinzongo neyifungo neyiqhanganiso ababezenza abahluli ethunela bayezulu nomndeni benalezo ithixo enhlizweni zabo mayibongozi sazi ukuthi umntana iphela wena ezulwini lomndeni nawo ucabanisa isithixo lesi abafuni imndenini sizala abantu ababedala kwethu dadewethu mama bekhala lo mnikelo wakho sontshontsha ingane yakhe unyazi wezulu anifune imali lapha ekhaya liphefumule bafuna imali afune imbuzi afune inhliziyo yakhe phelele abeseyithatha geza umntwaneni akhipha umntwaneni esogini sosisi imnikelo usuke sekuphelezela ukuthi inkosi bona ukuthi enginakho ngize nginika nangako ukuthi inkosi ngiyabeka ngizothanda lento okwenza lento namathonga konke umntwana uthatha igugu lakhe uzoncela thina uthatha imbuzi yakhe yokugcina uthatha inkomo yakhe ephakethe yokugcina azomnikela thina lo mntwana uyathanda isiphume empini mayibongozi bese beqhambelela kuwe ingangizala nabantu abayigwini abanemali abanayo impilo abadlala imali abiwa kubona biwa kuwena akengitshontshe kancane bese ngini kudalwa yini abantu ukuthi kudalwa yini umuntu olungile athwale kanzima umuntu olungile athwala kanzima abantu abalungile bamaNazaretha ngaphandle kweNazaretha wathi umfundisina iqoqwana oyigqokile ingubo unalo umbidi ufuyona futhi la uyiqoqa uyaxabanisa wenza yonke into kulungile kwakho lo kodwa nje umuntu othatha uNazaretha ngoba esethi mina ngiyayithanda le nto ngoba ngibona ngathi kalunga la abeseqala bemthwala enzima yalwa yini ngiyakutshontsha lo ushemba akhulumayo kufanele kanzima umuntu mayesefuna ukulunga ngoba umuntu mayesefuna ukulunga usuke sefuna uNkulunkulu qobo lwakhe umuntu mayesefuna ukulunga mayesefuna ukulunga uNkulunkulu uhlale kulungisa isikhathi saNkulunkulu ukulunga mayibongozi singahamba nje sabe sobathatha nomushumayeli senze yonke into exovayo sengekade senze yonke into kodwa mase sekunosizi ifuna umuntu olungile ongasona isidlova ngizase ngikuza kahle ngiyeke izinaluthuthini awusabafuna abantu nabo lezi zinto ngoba ngibona ukuphuma sekuninza uzofuna umuntu ozobamba kahle nozoqondisa kahle nozobamba kahle awusafuna umuntu owabamba nanshefa naye nakhona ke ethumeni kade benza ngabo ngokwethu nomkhuleko ngokwethu beshofoza mase bengale wethu abafunda leyo ngoba ingane lungile noNkulunkulu bafuna uNkulunkulu bathumathi uNkulunkulu ulungile uNkulunkulu wena yazi seduze wakho uNkulunkulu bafuna yena benza ke ungona ubenza nosizo bese kaphatalala kuwe njengosunguleni umfundo osethulana isifundola kodwa kunzima njengozani kwatabami sizobahlambulula kulomfula sibadiliso namacala salamu sathula imthwalo izangoma nenyanga nabathakathi nefebe nomndika nababulala namaqoqo nabaxabanisi nabanenkani uyazi la eNazaretha yonke iyanikelela njengomuntu ufuna ukwazi uqonda lento washelo mhlawumbe umgidi nami uyawunikelela ngokwenza kulungi sabathe akufundise unikele ucele uNkulunkulu nenhliziyo embi iyacelelwa Nkosi ngiyacela lo muntu ovuka azobhakela enhlizweni yami nenhliziyo embi nonya ngicela umnikelele uzofika kuyena ubuye la uzoba yidlozi ezomntwana nalo nhliziyo enkulu uyazi ufuna ushembe uyiqile kodwa ushembe ukuthi wenze umntwana ushembe ebona umuntu uzofabamba abona uzofabamba lo ushembe amkhuphule mhlawumbe impethizi noma amuphe inhlalakahle abe nako konke ngokuzamani upholisa lolulala naye uzobulala abantu mangasambe alamba fana nomajini uzobulala abantu sana kweqe konke lokumuntu alalo ushembe unazo zonke lezi zinto alalo ushembe siyabacelisa labantu abadala ngoba abantu bazisimbeni yabo ngomndeni mhlawumbe bemkhethile umuntu uzokhula ngomqondo abesihola
asise emzini wengcwele nomhlabeni sishi sifunela abaphephe ukubona abaningi sishingana emhlabeni sasezweni wena uphethini bagcina sebethabana ethumele lokho sanitshela ukuthi ubani laphethe le ntombi yaphethe thathani lo muntu azobona kahle khona umuntu amuka phakathi esaleni sebekhathele wena ngoba umuntu ushebekaphisana athi ungazo lunga uzokhula lunga unyana ngabona mfana neshizo bedayo msuseni funani omuntu sothatha lo saneliso abanye njalo ukuthi umntwana usemncane sanelisa akukho phelisa asabona akukho isikhathi sihambayo bona bangambili nje zakhula bomdala ungakhili ithubane lokuthi unikeze isihlalo sokuthi uzohola umndeni bese besusa kusona balinde nengane esencane ukuthi uyokhula ukuthi bona baholayo ungavumi lo ntombi engcwele wona lowo mnikelo wakho usalile leyo abantshotshini ukaNkulunkulu mase wedwa nenhliziyo yakho khona le tempeli mawukodwa sayile ekhaya uNkulunkulu uyadubika ukuthi inkosi ngicela ithobele emthumeni nansi inkomo yabo iwunikelo ngaka ukuthi uzonikela ngawo uNkulunkulu uzoyiguqula uNkulunkulu ayifaka amasondo noma amasondo amancane kube imbuzi ngoba inhliziyo yakho iphelele unozokwenza mayinkosi wena ngoshothe 1.8 bawuntshontsha shiyake lo muntu uzoyibolela yena thatha abantu omnikelo wakho ngokungazi ukuthi wena uzophuma idimoni thatha wona ucela uNkulunkulu akukhulise ulingane nalento abayicelile baba umfundisi wenkosi ukukhuthalele baba awuzele uzohlala la ekhalele la ekheni uzele ukuthi uNkulunkulu ufike ukuthi ubone nenhliziyo zabantu namabhasa u6 unobanceda kancane wesana abantwana benkosi namsembona ukhaya ungahlala uzinze umthwalo wakho lo ophela anande nawo ubatshele ngothanda futhi asisho baphokho batshele ngekhala emphefumulo wena ngothanda batshele hayo sonke solintwana wena usho ukuthi wakuyalungisela na ugogo uyafuna ukethule umntwana ngoba ikhamba eyihle nokho kodwa bakhamba bebahle bethi eyolapha lesifalo ngaso shuthi ngalapha ngalapha ngithina sengithi ngavika agadla ngabulala ngeke ngisho ukuthi nokuvunela swa uzothi ulapha wahambe khamba ufuna ukuthi nehlanga ngobona ukuthi uzokulanda uNkulunkulu kanti lo hamba njengoba uzokala ubone yoga ukukala kuphose emanzini manje bavulela uNkulunkulu baso kanti uzokuthi usuyake nonzana wamanzi uyaphuma lapho usukhuma ngezi usumitawa kanti sokulona umntwana yakubonga nenhlanga bakuvikele uNkulunkulu futhi wazehlisa awuqala phansi ukukhawa ngakithi amen uyikhawa sebantu uNkulunkulu uqala ngamisa la baphunza bakhe basezulwini isikhathi sokusingatholakala sokuyidlulisa lenkulumo njengoba manje isikhathi sesihambile ngicela ukuma la kodwa abantu siyabathanda siyazandlulisa ukuthi ngothwalo abantu babefuna ukuzwa neyinkambiso nemiyalo nemithetho ushemba imisile ekhaya emphefumulo siyabona isikhathi esincane la usuka ngo-12 uShawubani nangemva kwenkonzo sibona isikhathi esincane nangesonto futhi sesiyimisele ukuthi nangesonto sibe khona sikwazi ukuxoxisana nabantu sixoxisane siwenzane kodwa la eNazaretha kuphulwa kuhlolwa asizwe emadlelweni asibone emadlelweni sixoxa ngemvelo ushemba imisile nezeluleko uNkulunkulu ayisho ushemba sikhumbule imindeni yethu khumbulani izulwane akemuze izulwane zasemandulo ukuthi njengoba ihlala ngesiyihle ezweni kalwa yini ilabo abantu ababhubha emandulo sizolungisa bona la ekhaya emphefumulo ungaphi eswini ngoba njengoba bakhe eswini wena kumele ukuthi uyombimane isibongo sakini usilungise phambi kwaNkulunkulu ukuze siphephe mangabe bafowethu nani modadweni nani noma mangabe uyabona bafowethu akasekho noma social network akasekho abantu sebayi-advertise manje indaba yokukhulunkula nayo into sekuyisitayela awucabangeke masefike ukuthi kade khona abantu abahamba la yazi ngomunye usuku lafika sempetha ufika umuntu lakhale nyembezi uthi udadewabo angalo ushayamaza bakesa abantu ukhuluma nabantu bathi ithonga lithi libalekile ekhaya selihlele ekhaya emphefumulo kodwa leyotholakala emkhoshini khazane bafika abantwana bayosebenza bese beyosebenza emkhoshini uma sebekwazi ukubadonsa uNkulunkulu abafake ekhaya emphefumulo bawushiya umuzi kala
ngoba umuntu owena oshisa impepho bebulala abantu izandla zakhe ingcolile bebulala abantu akababulala ukuthi mhlambe ubabambana nezandla zakhe uthutha abantu ukuthi babulala usibanibani babulala usibanibani elo gazi lonke liza kuyena lo muntu kanti futhi wena oshisa impepho labaleki izolelungile lathi sikhethe yonke into eyenziwayo manje iphelele endleleni ngoba uza nomuntu asondele kuthina negazi hambani ngekhala emphefumulo nositha khona kodwa ngaphambi ukuthi ngekhala emphefumulo alani ebuhleni ngokumhlangano nifike lapho ebuhleni niyonikela ney'mbuzi ey'ntathu nithi ngicela ushembe ukuthi labo bantu ababulele abageza ushembe abesibathatha abasemndenini yabo ngoba sebefike kaningi mina ngukhokho egceke bathi sizocela indodana yini indodana yakho sifuna ukuyibulala kuley'ngane zethu wabulala iy'ngane zethu zimila zifike thina zithola igazi uthi-ke besemvumile noshembe besemvumile kodwa yini kuphela into esisizile sisizwe yisalwazi sijike sakushembe sathi Nkosi ngiyavuma mina ukuthi lo mntwana wami ngizocela ukuthi aqhushele imphefumulo ayogeza abantu ababulalayo ushembe phela ngabageza abancane bamxolele besibafaka ezweni lomndeni ukuze kuthethwe icala ngoba lo muntu usufile wakhona umuntu obabulele ngokuchitha igazi laba ababulala ngemfihlo ngokuthakatha kanti umuntu ungunkosana lapha ekhaya wena oshisa impepho thiwani ngabo ngoba omkhulu mdala ngoba gogo mdala uyena ushisa impepho izindlu ngezindlu wazuthi uyena ushisa impepho angithi phela indoda mayizele inesiqiniso somuzi namakhosikazi unkosana wena ushisa impepho ngaphambi kokuthi qale ngaphandle uma sekwabiwe wahlukanisa izindlu ngezindlu ukuthi indlalifa izoshisa impepho endlini yakwabo nalapha 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 kodwa ngokwegceke ngokomndeni uba ngalo indafa ezoshisa impepho endlini yakwabo indafa ezoshisa impepho endlini yabo kodwa indlalifa igama lithi indlalifa ushembe uyena umuntu osalayo lo inkosana ondlala ifa awele izindlu ngezindlu kuthiwa indlala ifa indlalifa iyona lethi unkosana oshisa impepho enze yonke into uma kuwumuntu othakathayo alishisele impepho ekhaya akho jongo esondela kini liboshiwe lonke sizama phakathi siphuma-ke esijule esingane sabantu abanenjalo ushembe ukuthi asize ekhaya emphefumulo uthi kuzogezela abantu abanenjalo ngoba ithonga lapho egcekeni ngesikhathi usibanibani owasala ey'nkosana ekhaya ethakatha kanti yena uphathi impepho imizi ifile yena okwakhe ngamlungelo wakho ngoba phela kuyicupha izinto niyena imisulo ningayicupha izinto zonke izinto zeniyifekethe ushembe uzogeza insila enye insila ey'njalo ukuze izwi liphole izwi lihle abantu babe kahle ngisho sayibona kude engiyikhulumanga kuma-social network ungalenzeka ekhaya ngolunye usuku okwenzeka kungane yakho ngokuthi ifuna ukuceba bayi-advertise phela labantu abantu advertise ubonakabakulabantu mina ngifuna uhamba ngamoto le enamaphiko ngoba kuthiwa ngizokunikeza into yokuthi uzothola imali ezongena nje ifikele yona athwala umbani wakho mzee ungamboni kanti usenandi ukufa kufaka egcekeni akekho umuntu ophephile asisukumeni ngathi sicela uNkulunkulu nangu sephambi kwethu uNkulunkulu angazawuvalela umuzi ababekhona ngo-2017 masisihlabeleni sakatshela ushembe eliphumkoti sasithini ethi ungasali nxa selivaliwe uma selivaliwe uyongena kanjani wale wesisebesele ushembe la nangaphakathi kwasisho okuqala ngomuntu ohamba ngamhla uNkulunkulu azivale hayi lo ofisa mina nayo majini sengathi angayivali ushembe isitefe ngeke ayivale ngalesikhathi ifuna wena asukumenile ikhonza ezinhle zasezulwini ushembe kodwa akafune imbuzi akafune mali akafune lutho lokho kuyisiko lasezulwini ukuthi uma kugezwa abantu bethetha amacala kuyinyongo nembuzi ingako kuthiwa akukhona kuhlambuluka ngaphandle akukhona impethelelo engazange kuchithe igazi ngale imbuzi yanonga echithe igazi thatha inyongo nomswane yisophi nomswane gezwa abantu kuthetha amacala yahliswa ngokwenhloso ezulwini ukulethwa emhlabeni ukuthi izothetha amacala siyabonga uNkulunkulu wasekuhleni ungazi wezulu amazwi onke asekhulunywa abantwana babantu siyabonga ngicela ukuma ngiyabona abantu abasavumi nokuvuma sebekhathele abantu
cha ugogo lahlelo imali bathi bayimisele bamgcwasele cha kansuthi ungathathi inkomo zakini ngoba maningi amacala ugogo kathatha le mali ekhona ayiphendule ayenze inkomo mayikonkosi noma ngoba lokho ukutagilene manje nayo ogibela awuthugcwasele abantu bakini abantu balebethula ayekhuluma manje ethula umshumayeli kwelingane ezingadli kanjani ukudla kuyimabo lapha ekhaya nawo umthetho wakuthuka zonke insuku yini isingadliza ingoba ngayo wethula uthiwa udlo wakwenu akekho nje munami necala nawe necala ongakaze uzodlile kodwa ngisho abantu abalethudla nizwe kahle ngani la bakini basho ukuthi lethudla angazi abantu bakini babecindezeleke benamacala nzima bengakwazi ukuphakama uthi uzwa kanjani uwena uyangehlizwa ukuthi izwa kanjani lokukhuluma ekhaya ukuthatha ukusebenzisa ngithenga siza ngiyakubongela ngoba wena ofefe ukuthi uzomqalisela mawona ungayithathi inkomo zakhe umnike ngamnika imali yokugibela uma njengoba mshema bafuna imali ephelele ngoba ngazi athi ufuna imali ngakushela thatha komnikelo wesele kwalelo intshontshe uphendule wenza inkomo mshema uzomukela akunikeza inkomo yasezulwini ithethe icala lokugcina mayibongosi wena kathi umusa wakho nje thatha ukho ukuthi mi uthengele ingane ekhaya ukudla gibela yona uhlelo lomsizwa ngithi siyabonga bakhonza abahle basezulwini amazwi esiwaphiwe uNkulunkulu ngiyacela uNkulunkulu angizalele intethelelo ulabo ngosama sebelimela bathi isikhathi esihambile cela uNkulunkulu angithethelele enhlizweni zabo imizwa ayisoze yafana abantwana benkosi ngakithi ethembeni lakithi phela amasonto amabili kwenziwe idilo lokujabula sidanse senze yonke into akuzufana yonke indawo kufanele vele kube khona lapho khona uzothi masengidanse indileni isabathi ngisayaluka kuloya muzi okhuluma ngosizo uzuphume wakhelelo lo muzi ngeke uthole dansa kujatshula azisho phela abantu abahle kodwa ngeke kufanele nethembela ngakini bahle zikhuluma abantu abafileyo uqambi uNkulunkulu iyona indawo yakhe na emase khumbula ukuzalana ukukhumbula uNkulunkulu ezilabo ngoba sifike lezo sikhathi ezila azokhumbula imphefumulo yakhe kodwa indawo yakhe nathi nakuhlezisho sithi ungahlala lapha uzinzi masokuthi uzenzile izinto masokuthi uzenzile izinto kodwa sekuthe hamba manje kambe zalile ukuthi ngiqoqe ngihlanganise bese ngizolanda imndeni moya lapha ethempelini lakini hayi ukuthi uzohlala la ekhaya kuyajulwa njengoba macala emfuleni hayi ukuthi uhlala emfuleni ungempela uthola mhle ushiyise lapho uhambe sosale thina silungise lapho emfuleni thina sifika sigeze sisuthise lapho sifake emanzini idlulithi umsebenzi siyezona kambe sofasebenza wona sigcolile siwuxoxo sisusalethi lapho bathi ngisho uNkulunkulu ethongeni lakini siqine ukubona ukuqinja yithe siqinayo usuku nemini ukuze nomuzi bangena emnganyanya wena kodwa hlala lungisa lokuqedwa insini sikhona udlule yedela abanye bayibongosi siyabonga uNkulunkulu asebuhleni socela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngehlabelelo sekhulu nesikhombisa 107 ngicela umshumayeli ongenalo izwi elibambekile njengelami elami lidliwa umkhuhlane onezwi elivulelekile 107 emva kwalo socela umbangela wenkosi asicela isibusiso uNkulunkulu inkosi kusuguqala ngcwele 107 isabele Uyo siso nawe
So